Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u drugu epizodu 30 načina da umrete. Izvinite što sam već počeo nivo jer posle jedno pola minuta otprilike snimanje primijetio sam da mi se nije snimao. Tako da, izvinite. Počet ću, ako mi bude ima sreće s mojim internetom koji Apple da brzinom puža. To je da naravno zašto ko mene nema videa. Snimim ga, editujem ga, posle mi ga je muka uploadat. Glespot, eto popio sam, weakness. Što ništa? Čekaj. Tako. Kad se sve završi, vidimo se. Nastavljamo, ljudi, nivo se zove Look Up ili vam pogledaj gore. Ali ja vidim da ovdje nema ništa. What to do? Look up. Pa evo gledam gore. I? Aha, evo ga. Da ovo bi. Oprostite ljudi, moramo poći u Game Mode 1. Što mi se već dešavalo, zato što ja ne prošlo, nije mogao samo da se završi. What did that sound? Šta? Ok, ovaj video će gledno da treba piktuna. Gdje sam vidio? Spawn big sadovi carrot on stick. Ajde. Ajde. Vidiš svinja, vidiš. I meni će se potrošiti carrot on stick. Tako. Čekaj, pođem tamo, pa ovamo. Ovako. Čekaj, više sam se ja zbunio ovim pigi tunelima. Ovamo. Ovamo, pa ovamo. Želim da propadam bez pigija. I ok, mi najgrađe snimamo 3 minuta, a već smo na 22. levelu koji se zove Lava Jump. Saddle. Spawn Horse. Jeste žino nivoa. Ok, idemo dalje. Čekaj, koji je on? Something's added up here. What to do? Ovo mora da su eksplozije prošlih nivoa nešto. I gleda da nisu. Cactus. Cactus over here. Au. Au, da ako počnem redonije da snimam. Ajde ovaj. Eto ga picked to death. Auto kill. Može. Može i tako. Deadly music. Je često ovdje. What to do? Neću kupiti. Izgleda da moram. What to do? Aha. Can you play music for me? No. Level 27, close storage. Stage stvar.
Trebamo ponovo krenuti what to do, jer mislim jasno je kod što trebamo da napravimo. Ali treba nam je flint and steel. Tako, umro sam. Level 28, Wolfatek. I odakle je meni toliki vukovi, what to do? Zašto su uvijek malo krenemo Wolfa, what to do za njega? Sponaj vukove. Sad je među sredinu njihove. Eto ga, bum. Ček, ovo je prebrzo za moj komp. Okej, level 29. Kopija levela 28. Okej. What to do? Hajde. Spawn zombie pigman. A vas ne mogu spawn, ubijte. Hajde, ja vas spawnam, još vi mene ubijate. 30. I ovdje moramo ponovno krenuti what to do. Jer ja ne vidim ništa. What? What's that? I to je to. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se.